Amasaina imazeka hongtungdi inangakla mama Palm Sunday bang wana Good Friday le Resurrection Sunday te pathianina avwalzol na to ahon zatpi ilamena no te ngai khetu te le saptuam te navekuna ito pa Jesu Christ menina inna chibai kahon bu ka he ging tu tia dinga ni poimo ma ahia tumna ni pini Palm Sunday akipanina Jesu Christ honon ni wahi Resurrection Sunday tan hi Holy Week banga kichia wana the Passion Week banga kichia Sabtuam tampi tena hiai nisagi hunsung hi angol na hunbangina zangwa wana ki khop na te bang aba ni na tho tan nia kipanina pathian ni tan bang ananei to ahi eilaka ani poimo diak ichidiama Palm Sunday bang wana Good Friday le Resurrection Sunday te bang izangu ahi yai ni tia adiakina tho tan nia kipanina pathian ni tana Jesu Christ hin khwa dinga leitunga hongpaina san amison asep na hi azo kwan ahita hun poimo tak tangen yai hunina atunga yai te hi saulo loina yen suk dinga mabana program ichia ni poimo huntia sermon ngai no puai tak ngai kheto ding hi na hi tu ni na saulo yai to kisai gen khom leng ichia hi amasai na ito pa Jesu Christ adinga anina nunga hiya nisagi leitunga ahong pailaya azat hun sunga ni poimo ma mai mi hing tia dinga suatang na ni bang hiya wana cross setan zo thalam na ni bang ikhel na man teng piaka om na ni bang hiya wana sina kipana thonon ahi dan bang yai huna mo theina a oma hi nipini na bang hong tung hiam mi chile ito pa Jesu Christ le nung zui te Jerusalem zuani na ahong paiwa Jerusalem kwa atun kwa na nung anung zui ni te sola Amazon kwa abaw unla sabengtung ano tokiki bakayun china asola he yaya hi nung zui ni asol te kwa hiam chi gen ke dinga imali athuman nau kahon gen hota excuse bolte natam pioma himale athuman na ziakuna mailam not thei chidiama pathianina a program te Jesu Christ na amison te sem so the hina kaging ta wa thuman na ito pa Jesu Christ nong zui na thuman na hi poimo ma maya hi wana Jerusalem ang luta lem na kumpi pai dan imua sa koltungang tuang kaya sa beng tungang tuang ahi Jesu Christ nei te tu mi te to kilem di ama leilem na kumpi pa ahia wana mi pite na patwa mi pite na patoy watum na te bang ana pawa ai kele puan te bang ana pawa ana patoy wahi o sanachi na nakikowa yai huna hi tampi te Jesu Christ ahong pai na san vualzo a Jerusalem honglud na san hi tampi te na ana thailo ai Rom sor kal noya omwa Roma kipa na swatang na lamenina Jesu Christ ma main swatang na hon salam ma swatang na hon tundia hi chi lamenina anaki ko zwa wahi amu chiang lo mai dia Good Friday ni bangina Jesu Christ pa toina te ho sana chi ki ko te hi adai sipwa that ding mo pa ina Jesu Christ mo pa ina ki ko na husa ki za ai wajakina yakipa na isin ding tu Jesu Christ ki zob na hoi tak nei lo pia lip service bang ai kele kam siam thuai cha mi pa toy thuai le na pa toy khak thia hi chi khong hi lungsima a hong kilang a hi wana lamet na to pathianina ai atup le angim anaki banglo a hi dan amaw lamet dan taka Jesu Christ hong pai lo a hi dan bang a chiang a hi wana ni pi ni kha Jerusalem a hong lutwa wana tho tan nia bang hi hiam chi le to pa Jesu Christ na
Jerusalem temple on ha siang ahi Jerusalem temple tuina Jerusalem temple chamnon ke male eite Jesus Christ yaka ipumpi pathian temple a hong suaka yai bang le I ha siang gi ge ngai ahi chi he ilung sima koileng huana theipi kung ham sian na aga om dia kiloma ma himale ga hello ging tu te ga ding a kiloma ma himale ga hello chi te bang mu the no ma huana thole ni na bang se mi chile temple sung sin sak na tuam le hun na nung athilong tung di te anagin ahi wana nilai ni bang Bethania ki ka Lazar te to Mary le Martha te to hun azang khomwa ninga ni hong tunga hochina anung zui te in tunga pi to wa an kwang siang thowa umpia akhe te wasil saka waya si ama main practical taka kiniam khiak didan ai kele ki to didan khat le khat na kisep sak didan khong again ahi yaya Judas Iscariot le oma Jesu na khen tuam het ke Judas Iscariot le asep di Jesu na thei tel mama himale akhe asil saka I na to na asem ai ki to didan wana gets money huana lutwa waya zan ko wakina thuma ochina aman tu di te ahong paiwa ninga ni na Jesus Christ matina awama he wana sintop neong tunga wine in tu ito pa Jesus Christ wakinoma isai bung som ngale thuma mu thein om ahe waya ida nate inat nate amana puwa wana ithuang na ding punishment dit topan ama anakisuana aman ana thua kahi dan bang wana din muna ama hongomai dan isubstitute ahi dan bang imuthi ahi athuang na te siaka amel bangale ming mel punon lo ahi chi bang ilai siang thoina again ahi yai te bang siaka ito pa Jesus Christ na ichilom lo man thua kiam ichile nang honit siaka ke honit siaka wa jakina Good Friday bang ai kele Easter Sunday te ichia Resurrection Sunday te nanga dingina bangahia kumdang ale na loma tu kumina bang na lo soma wana pathian ni hong tunga wahi Jesus Christ thonon ni ahi thonon hin khwazang dingina tunina ging tu te athak thak ni kichiale ihin khozat dan iom dan igam tat dan hi thonon hin khwa thonon Christian te to kibang het lo I na hi tam pi ina mu the no mai wai jakina ito pa tu asep di bang tenga hon sem kina I hot dam na ding I swatang na ding sem kina tuina asep dia kinga hita ena nungas anung izui ding anung zui na bang chi bang ina thonon hin khwa izang dia chi hi tu ni na ngai to thak leng de wai sa ahi wai jakina tu kumina the Passion Week ichia ai kele Holy Week ichia yai te ilung simai koi dinga Jesus Christ hong thuang nga te cha eliam mai lowa ge nai cha be mai lowa ema mai na hin pia wai athuang na hi ke thuang na hi athonon na ama to thonon ka hi cha hi thonon hin khuwa zanga pathian min thu pi na dinga iom namun te pathian lalgam suak sak thei dingina tunin sap tuam te to pa minina ikichial ahi